Nabi tahlil lagi, man kita tahlil lagi apa ada teh mono tengah kita nyerah dorong masam tia terus engki manteran manfaata manteran barokah kan mangkana utang nih ke Nabi rebu kan seroja dengin teng man sikat rupiah mun orang tak ridho Nabi serai apa boleh sampai sikat ribu ngerti engki kan mangka Nabi kanjeng Nabi kebala sabada nareng mati sahid tu sani sapora kapi amin orang mun mati sahid tu sana insapora kap mati sahid po bani si mati perang melolo mati taselam mati lahir mati ketonon mati yanyuk bee yakor calon cak dok kiwa bade bee kok malih mati sahid apa halon cak gelem bee dineng kok malih mati sahid aro bani mati sahid mati arwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli da'in dawa'a walikulli illatin shifa'ah walikulli hajatin qada'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para ulama, para kiai sehadir nang papangkian ari mangken kaula tak bisa nyebut asmana situng persitung. Namun boten kaula tak ngurangin hormat sangat amul jaki. Sedaya para sepuh ben tokoh-tokoh masyarakat. Langkong-langkong bapak kepala desa setempat egak dintoh sareng sedaya setap-setapipun. Para hadirin kaum muslimin, para bapak, para ibu kaum muslimat, para unjengan lebe-lege tetangke, teretan tuan rumah sekeluarga, ika iya setejena kaula muljaki. Alhamdulillah malam mangkin are mangkin kaula ben panjenengan kasokanin bi Allah aki bangki dalam rangka walimatul ursi salamatan mantan. Toria doa kaula ben panjenengan ka Allah moga-moga mantan saya selamat teh panika tetia judu pasti dunya ben akhirat barengna tetia kalanggengan ben barokah dalam mudiin amin barokah keluargana ben nak botona teti pasangan si bahagia norona kia nak boto si soleh si solihah amin ya rabbal tantaretan si bade mulja. Orang nyelamet mantan panikah hokoma sonat tak lemaril ya lober kan ngerti pon sampean iki mak ya pon ya makilat jangan nemu lah ngerti orang nyelamet mantan panikah hokoma sonat artena tuan rumah membeda pengajian mangken nyelamet mantan nyelamet putrana mangkin oleh genjeren sonat amin. Sentar kaunjengan panika mak beni sonat wajib ale gelu jadi kita terus lah tanya ere kentek terus lagi
king la Allahumma sholli ala Muhammad pon bi ulama ka bala wal walimatu alal ursi mustahab nyelamet mantan jeung ngunceng nikah hukum son bahkan bi kanjeng Nabi perintah aulim walau bisatin mun mabede mantan malake be mabine jeung ngunceng tekala karo kunyam limbi situng tebun kanjeng Nabi saya ada bumbi panike Mekah Mekah ni kamun nih mun embi kau ngunceng ring ketelu panike nyamfli akimbi arten jada buah itu bintang teka aku nyamfli aja mekuah paham engke ngerti tapi Rasulullah soro jeng ngunceng aki benurusan walimah ni kebanyak macam walimah ni keteretan uncengan ni kebanyak macam beda walimatul ursi mun ngocak walimatul ursi la nikah walimatul arus nikah salamat na mantan beda walimatul hamli ku arten selamat tandung kandung mun 4 bulan betong bulan kan ini pelet tinggi beda iko jaen walimatus safar menikah bisa melaluin setiap orang intara ajalenan lene ke isonat taki jeung ngunceng asalamatan mangkada ke Mekah asalamatan ingi mangkada ke Malaysia asalamatan ingi mah ya lambe mun setia la ta osom lah karo mangkada ke Malaysia ya la negeri karo ben binin la mangkat ting tanya aki bi tatangkeun de emak anu mak la tade mari mangkat le le pak ke pucung lah ko ingi intar keteretan ini setia alam jangan hari keneng nering tu bintang Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad intara ke Kalimantan asalamatan nikah walimatus safarnya man umroh asalamatan bada boleh para rabu sepada mulja ikocain walimatul khitan panika ca Arab mun encan ring tu bintang mun nyunat anak selamat teh nikah nyunat anak selamat teh senikah anak laki anak bini isonat kapi teh do rumah samtian saya tahu samtian kan karokun mun anak laki isonat anak bini tak tahu mau nenjan kitab pada isonat kia keng si oning kundu kon di mana saya isonat mau nak kena bini le jadi pada tata yang kan mak lena nah Allahumma sholli ala Muhammad di mana mau nak kena bini tinggal coba ngemik mau nak kena bini saya isonat di mana le jadi tak tahu mau nak kena laki oning ben mangke jelas sakia tak belekah mau dimakai bani kau ning kapi nak kena bini di mana saya sonat oning keng sing belekah latina cak ngucar ya la tak tahu la torot Allahumma sholli ala Muhammad mau nak kena laki sonat de macaran nyonat nak kena laki cai bon kitab qad ujami ima yuwattis hasafah muang bareng nogel bareng senotupin kahasapa apa hasapa make ya arwah ya galur arwah sa tak tahu la congok tibi deki kero mana Allahumma sholli ala Muhammad kini nyaman kini kenyaman sunatan umpamana bedena kanak lahir kini kan dalam abuang lah tada rekan lah di luar encandring mature gentas lah ini Nabi sunat pun tentang Nabi dupan apaan saya sunat temannya di tada tahu sah kini lihat sebagian beda pertanyaan boleh mun pengajian kan Nabi jelas taretan Nabi jelas siapa entah Nabi jelas singi dingaki Nabi jelas tak kok kalero ngerti Allahumma sholli ala Muhammad mun umpamana mari sunat panika ki abali boleh atau tu boleh de apa mak ke ya sunat boleh leuna kana laki panika wajib sunat
wajib. Keng mun nak anak bini ulama tak pada pendapat dah. Dak ada pendapat ulama beda sing ngocakin wajib, beda sing ngocakin sunat senikah. Keng mun ring laki wajib sunat. Anapa? Bi Allah tekan anit tabi millata Ibrahim hanifah debun Allah. Kakek noro agama Ibrahim ya. Cai pon tafsir Al-Jalalin agama Ibrahim nikah diantarna wa minha al-khitanu diantarna lalampana Ibrahim riyah Nabi Ibrahim asonan. Nabi Ibrahim si asonan umur berempah tetene Nabi Ibrahim si asonan umur belum 10 tahun. Ya kan lah ngerti malah jono ni di masih ngidi kabar dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim sasonan umur berapa? Belum 10 tahun. Ya lah maril lah jadi. Lah ngerti. Sonat ben panapa make? Bil faksih jaipon kitab. Sonat ben ben betung. Mon kunteng lah tadi aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngerti gimana? Lah ni kata pas jengon jeng pas eko caen walimatul khitan. Ngerti? Dalam kitab ada boleh istilah walimatud dukhul. Apa walimatud dukhul? Mantan laki dan mantan bini kebician. Ada tuan rumah deki Cipasir ni kan? Cisale menikah di anak binin kayang ki. Lagian bini. Le anak bini ni kedeki lamari tidung polong ben silake ada laku malam masalah amatan. Mak cengonceng boleh teka ustad kata lo di macam Yasin ting tanyaki apa parlon nari ciko no tope lolos no poe lolos eko kan beda bahasa no poe lolos beda le bahasa no poe lolos mai ko cai no poe lolos tak tahu beda sepur lebet ngarang beda sepur lebet itu rombongan tak ko lolos itu poe mencan kitab eko cen walimatud dukhul. Napa arten mantan laki ben mantan bini lamari kebecean teti mak pola teti anak tak gesong-gesan sampean mak pas pola teti anak ingon jengaki mak kai ingon jengaki ustad iminta akin ka Allah manteran pas tetia pataris nah manteran tetia ke istuan manteran tetia kau dien senyaman mun teti anak manteran tetia anak kanak sesoleh sesolihah amin ya robbal ale samangken menikah lain iko caen walimatul ursi salamatan mantan le nyelamati mantan menikah teretan hokoma sonan le semangken Allahumma sholli ala Muhammad semangken ring intar kauncengan mantan wal ijabatu ilaiha wajibah intar kauncengan mantan mun iun ceng bi mantan hokomah wajib intar wajib jadi mun beda oncengan mantan Arya wajib hokomah intar kecuali beda udzur ya mun beda udzur tapi udzur syar'i lah udzur sesara panabaan udzur situng mangke yoncong bi mantan tau le entar napa situng tak wajib entar situng mun mantanan nang ke bareng maksiat taring bedereng nang ke mantan ngonceng mantan umpaman terus rengonceng mantan mabada penyaman nyelamati mantan le ni kawai nang keakin bareng maksiat nang keakin orkes bintang karya kah bintang nangkel bintang porte kita reng atang bintang kabi biasa ini mah wajib entar tak wajib arapa tak kok noro maksiat secara hukum ada secara hukum le itu rosaki ya karena yang dipertimbangkan dalam masyarakat ini kedua beda secara hukum beda sisi kemasyarakatan makin jangan hukum bener dan kadang munincan masyarakat kelero biasa noroakin le aja sekojen kebijakan gorom masamtian yang jauh mun tak ngerti dari seragelu ngerti gimana Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2
hukum syar'i napa nyaman syari apa napa uzur syar'i artinya tak sunan intar konjengan mantan pani si nomor 2 tete nih bi sampean andi otang tak kelar majer mun intar konjengan agak ketemun na benreng si mau tang itembang itaki banyan orang takok todus tina aja entar ci Sulaiman beda disai mada yang engkau andi otak ngerti nggih lah niki masakin kaudzur bi ulama kan mangkana Allahumma sholli ala Muhammad mangkana bi ulama bi lebih le ale det ngudeten cek lebur aotang apa boleh tak andi seisraaki ya seman semangken pani kadang-kadang kandeg pedegan manusia alantor kenapson du jaring andi bese 2,5 juta terus sepeda nyarah ngeridit jadi bener ya tinggal ngaridit pan bulan Nabi majar pedeg bi cen na jok jo to jo pedeg cen nah engki na engki arapa kan mangkana itrosaki ma Allahumma sholli ala Muhammad kan mangkana bi ulama kabala manista jala syai'an qabla awani awaqib qabla awanihi uqiba bihirmanihi mun beda orang rumah keburu ki tak ada pak kebekton nah biasa na puampo terjebak tibi bener gedang nikah saya keningnya okap kan mun la tawa masak kan tinggal masak mah mun ki ngude yokap pucuk benih manis engki na bangki pada ban santian mun melihat sepeda mungkin mun urusan vario kan Nabi andi 1 juta ingki ya mon ki andi bese 5 juta lah terus melia vario hanya lah Nabi ngeridit lah tinggal ngeridit jadi ya pak Nabi pedeg cena mangkana tantaretan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad urusan otang ni kebera mak bera sampai masuk aki kau udzur bi ulama apa mau notang ni ke mak bera terus ingki monotang nih kemak berak dari tan si bedemul je olan otang pani ketening macakin istighfar yen je tak kau nyerah selawat kondai otang ke Ismail kan naik udah ada maca selawat 10.000 serak iya tak ning nyerah ben selawat mon otang nih bakun Nabi serak bakun Nabi serai paham iki mak berak kan mangkana mun bedereng mate tete nih bi sampean mun bedereng mate taritan si bedemul je sesoro repu kada beni ya sina beni tahlil la ini ngaki bireng tu bintang mun bedereng mate sesoro repu kada beni ya sin beni tahlil apa saya repu kada otang ngelu beres mun umpaman tir kata umpaman tak cukup itu rosaki ya andi otang umpaman 100 juta diandin kuntana saloke paju belum 10 juta otang 100 juta terus yang kima andi tanah saloke paju na belum 10 juta otang 100 juta umpaman kan tak cukup je seraki Nabi tahlil lagi mangkite tahlil lagi ya pada teh mono tengah kita nyerah dorong masam tia terus engki manteran manfaata manteran barokah kan mangkana utang nih ke Nabi repu kan seroja ada nginteng mangki sikat rupiah mun orang tak ridho Nabi serai apa boleh sampai sikat 1.000 ngerti engki kan mangkana Nabi kanjeng Nabi kebala sabada nareng mati sahid tu sani sapora kapi amin orang mun mati sahid tu sana insapora kap mati sahid po bani si mati perang melolo mati taselam mati lahir mati ketonon mati yanyu bee yakor calon cak dok kiwa bede bee kok malih mati sahid apa halon cak gelem bee dineng kok malih mati sahid aro bani mati sahid mati arwah terus yang gimana orang-orang si mati sahid tusan bi Allah sabara kapi illa daina kecuali tangah lemon tangah cara pola
tekning tebus ben mati syahid. Paham engki? Pakun Nabi nyerah karena apa? Utang nikah hakul adami cak maturana hubungan ben manus sekan mangkana mau nincan sulam ruah hari ini cek tas ngatas kita pamakle tuli paham ya engki tinggal tuli ngerti taring la tuli mole ya mon lain nama pola mari nyekeng kok ginjer ya pasti mangkat kol belu di Roma kun tojuk le serongis Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi ma pon Allahumma sholli ala Muhammad mau nincan kitab sulam karo dingaki mau nincan kitab sulam karo ma nunda utang panika maksiat betul ku arten haram andi cek saya keser andi utang sampean cek nyerah andi pakai ke jeding hari pokok kasih mau utang hari eta kiyaki mun setibi pengajian keng kasih andi utang susah mak curah abunya merengut kan Allah sallallahu Muhammad andi saja serah ki umpaman ki beli sampai cek nyerah utang andi beli korse nunda bejerna utang ni kau hukum maksiat paham engki ya kan makanya isro cek bur lebur utang serojak bur lebur kau tangan panik cek bur lebur arapa raja risiko nah engki raja risiko ya kecuali keng andi saya cegeraki ya mau nandi saya cegeraki ya tarapa keng mau tandi saya cegeraki ya tin amolot cungjak rajaan di mulai bese autang apa sih cegeraki letina nih kene anbay mun tak kuat cek wat makuat tapak kok tapak sampean mun andi motor truk nika mun muak duton kuat na benten 5 ton kuat na benten mun pickup cek muak 5 ton percat mun sepeda cek muak 1 ton ikat cece mangke orang mun sepeda engkal cek muak sekintal ngerti gimana artinya apa kakuat nabe nikah bengi apa nikah okor ben kakuat nah mun kuat nyuun sekintal cek ngosong 2 kintal potong langsalang asam dia ngerti ki manteran manfaatah manteran barokah amin ya rabbal alamin nikah melemangken panikah wali mari mangken panikah kocen walimatul ursi sepenting bon sepenting dalam acara mantan panikah teretan secek pentingnya nikah tu aki mantan Kanjeng Nabi lamba entar kaunjeng na mantan sok mantan na sahabat nyawa na Anas bin Malik ikatungi nga Anas bin Malik ni keteretan kabulan na Rasulullah kabulan na Kanjeng Nabi kancama soon Rasulullah lada iya bay malelkas ngarte kancama soon Kanjeng Nabi singabula ka Kanjeng Nabi ni kaabid 13 tahun Kanjeng Nabi ini keteretan Anas bin Malik ini ke siapa longban Rasulullah 13 tahun ngabdi ke Rasulullah leni ke Anas bin Malik idilim hadis ini keteretan ngeluaraki dabu engkau apa longban Kanjeng Nabi 13 tahun idilim telima Kanjeng Nabi tak toman ngiding munyin kalontara pereng 13 tahun bayangkan 13 tahun tak toman ngiding kalontara munyin kalontara pereng tak toman apa arten keluarga Rasulullah dia tak teman beda tokar aja lain mun keluarga Nabi Muhammad kan tak teman beda tokar mun keluarga Nabi Muhammad tokar melol tinggi bobo ki aku malam si bini lengik jengeng ting tanya aku tak keng tandi ke beli rokok bener karena dengan keluarga ini macam-macam teritan beda dengan keluarga apa nih kemak mun bi ulama dengan keluarga nih macam pak tete nih dengan keluarga nih macam pak beda si laki si bini nyaman nih kak laki biniin bi apa artian laki bini kau si laki bisa mimpin ke si bini atau ocak ke si laki area laki bini area nyaman
perempuan nyaman. Jadi si laki-laki si bini beda dengan keluarga menikah lain terita. Si laki-laki si bini laki kia niko tokar melolo dari jumpuan mak ketemuan pada sangaan mun sate pada iya inggi tadi ting si laki nyentak si bini nyerangap dijawab pada laki si laki nyentak si bini nyerangap si laki acereng si bini antaran si laki ngibe kaju toko laki si bini ngibe pekolan tokar ki aku lemalem laki kapi hari terus ingki rere si nomor 2 si nomor 3 teretan Allahumma sholli ala Muhammad si nomor 3 dengan keluarga menikah si laki si bini terus si laki bini kia ada tau karanmun pa nih ila nang tenang mak bede kerenaan ire nare nyeke mari nyeke ya mandi mari mandi tedung boleh para zuhur jaga langakan boleh ija bini kapi teh beda jaga gini apa bini kapi gini matuan agrunggung sot po sot dan andik manto tak ring tro pada beda nolong iku pak jen sarai iku cacang ngocak ji sale terus iki masalahnya apa bini kapi tadi atokar menikah sop maai sop de apa mari duhur apa jang duhur tedung boleh mak beda ce aja makul mayam perah teyak ke terus mbiin tasendet terus tepa becek napa la jeding tadi aing mangu di isanyo ingki terus dak pak ijo bini kapi genteng ngalosot monojan katoro terus tadi ama becek arapa bini kap belajar tadi tokar jadi ya keng tak diandi make telur tak kira andi paling banyak anak karo engki nama engki apa permasalahan nah pola na bini kapi beda sisa balik ke teh terus selake bini si bini lake lo jeria sara jere ting beda tamu pas si bini saya selah selake si keluar kopi badeng gimana aduh mohon perembekan apa jangan si bini ya tinggal ada ayarin taretan si bedemol ya selake kebaik tokutuan selake kebaik tokutuan mak badeng setin compok taretan polan serona naki tak oleh bulan pasah masuk buka aneh tanya aki dak ada masih naki oleh ya kok pai ketok ban cobik mak tokol belaya centar kok jangan selake mencol mon seteko cara apa jaging si bini laki jadi ya si laki teti bini engki na bangki lai dalam keluarga apa nih keteretan jabat balik terus artinya jabat balik dak remah si bini nengenengi bini si laki nengenengi laki kan mangka nabi Quran kabala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ring lake ria kotu mimpin bagus ke orang bi dalam memontroi toroah terus terus tak rujuk nabi sebini terus tak kebengal nabi sebini situng ring lake pedisiplin 2 ring lake pawibawa artinya apa coba rujuk ke sebini coba kembang kikir bodoh apa sekoni gigir bodoh apa sekoni gigir kopi tak tuli masak pesuan kenganatkan geluh ala jeng coba terus nasi tak tuli masak piring ngebela telur yula dong sabarang lamun kikir malala ring bini dia tetina tak takut tetina apa kikir malala yang kebiasa
bianan ke bala pak kikir gela boy ko ya tak lebih asap pancong agak gembreng arapa kikir melolo ngerti ki bada angin sekoni keramang bada anu sekoni gelunter ya gembreng rosak diri ya engki na engki ring lakere ko tuwi bawa artenda remah ring bini salah sekoni cek kikiri paham engki mah manteran manfaatah manteran barokah ya ring bini dah ya kia ko tutoro ocak ka selake ada ceretan lakko panika tadi ceretan lakko panika din ring bini tak ada muni di lemah mama ada lah coba niku nyarap samtian gula depak ke Mekah belian Allahumma sholli ala Muhammad ring ngarap nika tadi alako mun bini entretan mun lakeen tadi halako apa kalau kau ring bini ini kegempang kalau kau terus mundang sabarangnya di dalam rumah tangga are kalau kau ring laki kapi atana kalau kau ring laki are rahasia le kengkulan pada laki nare kebele terus engki atana kalau kau ring laki asasa kalau kau ring laki asapuan kalau kau ring laki ancuana kalau kau ring laki aro mandi anak kalau kok nering laki aku bayi kopi kalau kok nering laki ring bini kenapa kalau kok nering ring bini kalau kok neng kun atau ocak kasih laki deh boleh ya mun bisa laki suruh anak nabi mangkat anak le aku mangkat ke bayi kopi pada tamu ya aku mangkat mun kidem gerendem antar yang tak terocanya ngerti gimana Allahumma sholli ala Muhammad manteran manfaatah lah tete nih kanjeng Nabi hadir kaunceng na Anas bin Malik nih keteretan kanjeng Nabi pas adua tete nih aku abi kanjeng Nabi barakallahu lakah wa baraka alaikah wa jama'a bainakuma fi khair sebiasa les sekarang mun mahersen ngangkui lakuma mun di dalam sahih Muslim sahih Bukhari beni lakuma lakah terus Rasulullah ada bu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair debun kanjeng Nabi tete nih mun mahir serkara barakallahu lakuma aro benih hadis ruas terus benih mun si bener barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair hadis nih kamaknan sepenikah barakallahu lakah kakeh manteran barakaah ibektona bunga bekto bunga wa baraka alaika ben kakeh manteran barakaah ibektona sosa dua lapal ni kata ada pada lakan nikah makna bunga alaika nikah makna sosa terus ya lady ngaki kalau mau tak ngerti lady ngaki kalau agak kerohun gasong gas ya Allahumma sholli ala Muhammad jadi ngaki napa hasiatah dan napa fa'idah kanjeng Nabi sadabu kake manter barokah ibektona bunga ben barokah ibektona sesa ring keluarga panik tak mungkin bunga meloloh ben tak mungkin sesa meloloh bener encan ring kona mun ajalan pasti beda keongkeun pasti beda rontoro bener engki mah kenika saya maknai bi ring kona mun ajalan cong kau di riana pasti beda keongkeun pasti beda rontoronan sikonaan boleh beda ngocak deder dia tak kun pakun cong kader agentang kager atengep bener engki mah mun para anak gentang lancar rezeki keng ting lateng ngep tak nemu saya kebeli rokok bener manteran manfaatah manteran barokah amin ya robbal artenda remah orang yang keluarga menikah deretan kadang sosa kadang bunga orang yang keluarga menikah kadang mun ibak tono bunga ibak tono sosa kadang sukses ngatur rumah tangga bener ini ibak tono sosa sukses
kita andi lako tandi apa teretan sekabelen cerat malarat ajalan nabi ajalan sok kober seleber tuh dumak tingabit atani beri tanah bi reng sepo tamenin kacang tamenin jagung tingki laku mangkat intar arawa dua selake neng-nengia deen ngibelandu si bini ibu din nanyoon keseke bener debak katalon ketekel dari tan si bedemul jekol pokol setengah sepolo ngawab ibeben kan opawan ngakan wa dueen sekakarian daun gedeng dan kadang daun jeteh nah seen bila nasi saloy nasi selangki cukon apa jering kok kering dan kadang ikut cek betul lempu bener ini mak capi paposa dari tan si pada mulja ay ngalak bula ngakan tak ngakui gelas ngakui cordekan idek-dek dari tan du kerja derap du ngakaroduk selake der nyandar etabun masya Allah sambil pai kepai jeng si bini sambil atunging isetin bener ini mak ngocak si bini pola kadejan rotamen capi mayu ikut selake ngocak iya du palo boy sepalon jadi tamenin langkir be apa santai arapa katendi mis perapaan malarat santai wa duaan para rabu sebeda mulja tinggal lemah lemole masya Allah sebini iya adaan nyon kaju selake ebudin ngebe gemreng ngebe tembeh mungkin apa mungkin dah tinggal berapaan rok jalan kuk gengkuk si bini asolawat dan si laki si nabui nyaman arapah santai dah remah miskin kita andi apa mungkin apa mungkin alaku berempat tahun andi anak situng di Allah paringin kelar andi modal moka tuku nik kenian kelar mele sepeda tornado masya Allah ya jala tornado ternyata tinggi gas copot kenal botak bener yang mak ke pasar cinggun cingwa duaan sebarang seike betereta ngibu cocon ngibu sebarang esakan isongkol sambil sepedaan duaan cek melasah kompak oleh 5 tahun jan raja tegangan kelar melepikap datang pada penyaman mari melebih kebjan raja tegang najan andi WC kelar abangun Roma sajan andi modal kelar abangun langker emas lah andi ni sekoni selake jan banyak pesen tak ring kelar mele mobil pribadi tinggal kelar mele mobil pribadi perjalanan sejan jauh di to bintang itu muda pak katam bro bener ini tinggal sejan jauh perjalanan di to bintang dawak ke sorbaja tinggal di besel selake ngeciat abini pole larosak rumah tangga engki dah engki banyak tak banyak saga kenikah teti di baba bisa yator di baba bisa utuh di baba bisa dipertahankan rumah tangga tak retak tak pecah bunten tinggal sok kicak becek jadi ya berokai waktu namis ken tak berokah tinggal waktu nah soki ngerti mak saya kata ya mantar barokah baik ibaktona nyaman ben ibaktona tak nyaman amin ya rabbal artinya tadi bantal pateh mulai dari dat ngodat dan gula teretan riberin sikit tak corona karo abring jamaah umroh intara umroh dan gula berharabu bada jamaah ala sepo lagi bini nerok gula lah sepo dah ke Mekah bi gula ya cek berjamaah apa terus ya cek berjamaah atau rebiniin kak keselakin ni kabakun mon tereta Mekah bani Madinah bani lah tonton kepada ketemu raga reng nyara teh ya sabarang pentan tibi saya ketunging cek reng lah pada tengel lah laju jak saja tibi kalau kelak bi gulai ibu din ya apa kelak apa bukan din rencang ya lah caca saja tibi tereta ya jalan pada tuan tereta masya Allah duma akor keluh mator ke gula anu mak kibi gula kan iki wa umroh gula andik kan jete 19 pohon
niki tu pana penyaman ijual takok ni bini pani ketak milo bi gulai ke ba umroh areng bareng kak kanje makle pada arat saen niku nyaman nika mah iku engki na engki manteran memfaatah tadi mulai dari dengoda sampai sepo bakun ako dan kadang kan mun nyara-nyaran melolo mun ki nyara-nyaran do mun jalan si bini sebab ya adeun mun lambek siki asenteran roh senter tolo pagi ke sokon si bini bener tolo pagi ke sokon si bini sebab ya adeun terus ya binin ki dengoda bek ki nyara-nyaran si bini tapak pagi kok ya siapa nyoba botornya sakit ya ada pertanyaan misra sakit ya kau tulis ke njak tarap yang mayu lakon aja tahu masa koni teritanan di anak telo anyong-nyong kada sebini nyon jokung nempen anak anyong-nyong kada silake ngocak sebini dan teh kai kok tolir mau najalan agak ring bengkai kok engki na engki ngocak tabak-bak kebetul ya tak melamatan ya kok lalain berembegan engki na engki mon ki dengoda aduh atuh ngingiteran bulan itanian nyebek lencak terita si bini atanya aro bintang apa kak aro bintang portika aro bintang apa kak bintang nangkele aro anu itan boleh kak tinggal tahu atanya bintang aro bintang apa bintang tepatean cuma latanya boy Allah Muhammad lalain berembegan engki na engki manteran barokah amin ya rabbal nikah si pertama anapa Rasulullah madabu barakallahu laka wa baraka alaika nikah si nomor situng si nomor dua tete nih kok telocan nya tak tanggung jawab gula cek tak unceng ben sarangan nah nih cisale tak unceng ben sarangan nah oh terus engki pon manteran memfaatah si nomor dua anapa Rasulullah ma'adabu kasilake meloloh barakallahu laka wa baraka alaika si bini ma'te doa kibi Rasulullah kakeh iku bi kanjeng Nabi kesera ka Anas bin Malik kakeh iku kakeh mantur barokah kakeh mantur bini ente doa ki apa-apa ring keluarga apa nih ternyata nih beda mafhum ternyata dalam ma'arten itro saking ki ternyata di dalam keluarga penikah si berperanan besar di dalam keutuhan rumah tangga penikah ternyata ring laki jadi rumah tangga nyaman tak nyaman apa nikah bedai selake kan mangkan bi Rasulullah saya doakin selake engki na bangki nyaman tak nyaman nikah bedai selake nak botoh anak bini nikah tanggung nering lake ku amfusakum wa ahlikum naro jaga anak-an ben binin nah cek pamasok ka apoy nara nikah kasih lake ngerti gimana teti berataki kendaraan teretan ring lake bani ke supir ring bini bani ke penumpang terus motor tahu sagenteng mobil tahu sagenteng si penting supir laon supir kalem supir tak kasar supir tak gereta pikap yot riot kriek king supir laon muntikungan niku ngelak posisi kelu kong keni gas alaunan rontoronan irim alaunan penumpang ngide kabeh ngocak dujak nerok pikap ngide beni pikap pakai supir kalem mangke mobil Fortuner mau tidak gereda kapan beda tekongan piang kuacung kelang supir penumpang engki na bangki kapan beda ngerim dot acum plang penumpang tinggi gas nyeng ngalajat penumpang mabuk kapi semotor ngocak dujana ra Fortuner anyar mabuk beni Fortuner kalero supir kereta keluh jelas engki
jelas mah engki supir kereta kelu setiap pancan supir ya penumpang mangkila bendera pancaan supir jaring beningi beketepung kabel mun kiran alon caka sok ya adeun jadi aku mun pah cengeng pakun ya pula na pancaan supir latin lang kok ala pancaan supir dari supir nyelosok ke curang ya norok nyelosok ya jadi pada bansingi bebune jadi engki na bangki manteran manfaata manteran barokah dari banika bararabu sepada mulja keluarga si semakin islamaten pani manteran teti rumah tangga si bahagia dunia dan akhirat insyaallah sekejap aki nikah ku laku pada bapak bulan aki nikah cisale lah nang ke pengajian boleh nikah pelet kandung benila mantan boy walimatul hamli nikah semakin lah pelet kandung gitu oh bu iya dua perembagan mereka nak tak sungguh keroman tanah melolor ya dua manteran manfaat manteran barokah amin ya rabbal alamin sakain to pamator saling saboran cak cung tusaan iki laku malam mong ke buku iki mak kena buku cak cung tusaan iki taku andi salah andi kelero tori cak cung tusaan sakain to pamator korang berlebih na kaulanya una pangapora hadanallah wa iyyakum ajma'in siratal mustaqim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.